เดี๋ยวน้อยเกี่ยวรถไฟเนอะขอนมพูดตีนยันจ้าเสื้อขอนอยหมูอุดมใส่น้ำหมูหลวงเขาบางอ๋อชินเตยที่เกี่ยวเต้าใจเนอะทำนี้เจ้าเก่งเลยมูปูเหานี่เจ้าเก่งเลยมูปูเหาชินเตยจะที่อยู่เตียวชินเตยจะอยู่เต้าใจอ๋อลงเก้าเห็นเนอะคนน้อมูตะหลวงพระบางอ๋อคนนั้นนะอุดมใส่ตะหลวงพระบางตอนไก่ปูเสาก็เลยจะปูเขาเนาะสองก็จะเขาเก็บเชืรถไฟโย่ปูสดเนาะเชืชับปลาน้องขอต้อชื่อขอต้อเด็กhọ còn đâu mà lời tổ mà yo nó một trâu để nấm mỏ để luồng nấm thà nữa xin để chế tao chạy lúc đó sao thì xin mình thả chân đủ chỉ cho trong cao xứ thảo bộ thảo chân gió kia mà giống cao thế nên thảo chân đủ nó cũng chọn chơi lột vai nó sai á mình đã tạo qua sang xưa rồi tiền là rất là có sang trên đề giờ ta cài lô là giờ chỉ mà là ô rong gạo chắp là thế là ô rong cha cho nó cho bự là bự gió cái kệ cây mà họ kệ xe lốt phay nó bú sầm cây lo ấy rõ luôn sao kệ xe lốt phay rồi em xuống đi sai ủa gì theo xe ủa ta xuống cao hẳn nữa xin thấy tao chạy sao tao nó tới được tiền rồi sao tao nó chỉ tao tiền ôi cho nó nhớ cho chết là thân nó cũng mua hết lửa cho nó nè sông cao cái đó nó nhớ cho chết là thâu nó mua hết lửa nó dạo hết lửa làm bây giờ nó mà chân phe hiểu đâu đây rồi tôi chưa phải nè nó có hai lửa trời cho chết này đế này sao tỏ lo chứ nó đế tỏ lo chứ tật nó ta hao nhau tật nó xin để cho lại cái ớt tiêu nó nhớ tao đùm xài nữa nhớ tao đùm xài là lúc rồi nan leo xin nó đừng còn đùa lần này nó còn cho chào chứ chẳngต้องเที่ยวเราตามมาจงก้าของกันนะ
看嘛，在前面，你看嘛，在前面那些老，哎，你看在前面那些老人，全是我们的工人，全部都是。แต่ตอนนั้นยังจะนั่งว่าเชื่อรถไฟอ่ะ 不办。 cho nên làใช้รถไฟซาลีนอเส้นหรือนู้นเราเดียกออกมาถ้าเราได้ใช้ตัว